ovako. Istorno nešto. Ovdje, umaljani.
našeg snimatelja Nijada Buljebašta u Švicarskoj, koji nam pravi naše reklame i sama radi, idemo dalje. Ko što pričaš ti, došao s na jednom, a popio ti. Nije tačno, ko što pričaš ti, ti došao s na jednom, a odveo ti. Idemo kolo duplo za Mevu.